Nyame show said aneda munya ebre eje edwa etie yensem ayede eba ebebesom mo munua ba ekwesikapa ne nenso magye medwa atwesemede ensem a edi atrentwie ewo meyi emu eba aba besom na yese asem hoi empenipa na emom nipa ene pe ne ho asem nipa wo hoi wote ahodwo a wonpe wono de ekese de bia wo pe eye entokwa wo pe se wontie wo bi na so na wo bi nsuso ememeka na de bia ne ekese ntokwa nko a enko eye esum na se de mo amone mabrante ani din ede eye bongo ideas Albert Nat Haid mo amonim no se wono de eba no social media yi so nko ade a ene ejai entokwa no wakuni nyina bia sitire hwan no ne nkoye wo hwe eye na ba na mo ode mema no ye enkofo dodo na ena wode wo mo ne nsem so shatawale ne sa akode ne chese ni nyina wode bima eye wo mo ni nyina nsuso no obebebeka eye ensem na dodo na ebusa se na abrante bibia ye okay ana woni nipa ne wa asem ana se den ankasa na ekọ eye eso na orofo mubeka ya for some months ago, and Bongo ideas about bontin didn't seem be ever to a year Stonebwoy and Bim. Boy said the one munim no, and it didn't seem be a year ever to a year no so, and answer what they be fan who I watch them with them. Stonebwoy, was side chick. Was side chick, or Honma was sorry no or too quine. No, I'll cry a year, Dr. Louisa, so oh, me kwa hami kobosho, me kwa hami koyese, me kwa hami koyese. Wakwa kanchi mebi achese wono wo twini nkakra won low key kra na wodin sen we bebetu edwane enya de se wotimi nya eye evidence bi ede eba ka eye anase wotimi nya nsem bi mfonyi bi anase bibi krampo ede back into obi amfana asem no amfa anya asem mo fa ne se one of those eye nin kasa ya wo kasa keke ni bi wo rante keke ntino wa rante ede ato ho no mo forget eye na ene yenkwonkwo edan sorry anachese bongo ideas about bontin the videos ne pictures bia baba to eja awo kire mu anachese wanya secret video kwa na Stonebwoy ene ne alleged side chick no have ebie mo nsuso ebra wokọ ne ho no mu anase wo tu kwan a wo mu ehia ya na jese wo mu di kaso bom no nsuso no ene ho nsuso onyamfoni a wo mu mienu etwaye ene no nsuso wo de aba beto abonten na wo de ba ebebeto ne social media page no eso no ensem sei ena wo twero de efa ho o say this is Stonebwoy's secret side chick based in New Jersey, USA, whom he has been seeing for months now. She's one of the hottest bitches that one guard always link up with when in the States. Dr. Louisa, his wife, should be advising herself right now and start packing out. Ghana folks say bongo ideas. Ofru just say wunyanya asem no anase wunya te asem na ade beto ho no na anase bi o kan ye no nipa no won dan dwen ho won pack it out na ne oto no so wote da se abra na no so ama ne kura so na chese wode nam wonya te se o yesi mi kunu chite na wa pack ne nyoma na wo de free efi a woni ne kunu ati wo no wasesa ne nyoma de free ho na chese wakwa kwotena ne maame ho ana wakwa han apartment na wakwa kwotena all in the name of rumors allegations circulate say me kunu was side chick was sorry I woni wo bi etie na Ghana fo buza say hwe aka se sa na aware no ye nya ti bibia na ya sori akwa wo ba wono susu wo onyini so oye be man nkwa de eden obeware na eji se bi okasa obeye Roman father wo mo krampo no mutwa fa ho ene na chese wa ye na adwen se wo nya den wo nware se wo nware dia na se wo be ware pa dia ne ne yire won so ni tadwe mu so na kuma mu pa eye because wan hwe ya wo ware wia ensem abababo ede aba no wan ha ne yire no on sesa ne nuomo wo betu wo be pentaban na watu ede afrifio so no na ka kire Dr. Louisa said because of say ne kunu side chick awo ne etwi so for some months now enye say years so months now enonti on advice no ho na wontu emfamfiri efio na ne comment no ebinom ede eba mekenkan ba ku mienu miensa bi ede amamo Martin Kafui senanu ede ode ba was saying
But you are a gay and no one cares about your true business. Why care about someone's money or no so ne dia wo there about was na bongo say the Martin e kan we de nyame na make me kan ma wo hunu ye Martin say na wo mu eba na say ye mbu ya tunguma wo ye butugum bi nti adenti e na wo ja wo de asi ho no na wakwakoka eye wo bi e de ene ma obi anye den entena eye ne ba bi na wondwen ne ho ene eye ke de o de ba o see you or say we will not forgive you or say ke eba be respond bi mo say he will meet us in court. Aha. And she say ne den a court nkrata ne be serve no. Ama ono so etimi aba. Ye kontonchi or say hey behave what? Ono so de eno no na ye enwonyamba papa mensa wo say wadwen mu wadwen enye adwuma. Ono so de awode eba ye no hu ne say bongo ideas enya de se bio enoma ekoyie na adwene hu ne say atoche enu nti na wo sori a na ensem bia wo ho no ma na wo ye de wo ka because eba ne sen e na wo betime de eye ensem we aba betu dwa na even order for say de mfonyi no mo amohwe no wo screen no esom ekwan ben so e na wotimi ehunu ya na so wonya eye video and say pictures of Stonebwoy woni sebio ne alleged side check no video call wonya ye den e de bebeto abonten na eno na chesama dodo na e ka ne se de bi abrantie yi obi nheda entake no into order eno nti e na wo misbehaving because so obi ama na hunu se emra wo memu na nka emra adi no a anko be kana no atuma na se nioma bi wo ho no mo a anko be hwe eyeye e wo because untimi nsore da baako na wo ma na wo me chocho ensem emfa wo bi hu ensei obi edi unnim ekwan anipa na efa so e build this such a reputation just a day na wo di aba be say no enye da na eno na bi no mo nso ka ne say Dr. Louisa eni kwan so wotie de bongo's idea o kan so one packing in your enfant free a year fee on because ade no ewo mu se wo ho no krampo ne ebi no wo page na wa free ho na che se ne wa na wo makwan ama nipa na nkasa emu ayeden aba be hye ho nanso ema no dodo na wo mo aware na se mema dodo na wo ma ware omo wo eye wo mo yire no eye den ya sebio wo mo wo ma bi wo ho no mu a wo mo etere ho mo nyaye na nko mo na eye oyire no enso wo mo nyaye na so denti na ma ba ma no want me njaa sa na ire no nkonkofa sa wo ban because onim se sa wo ban no enhye da anything bia obetimi dia support eba no se vision eba no se ye ka se ye fa adwen ne sa no ma na wo mo ye just chilling girls keke enti sa chilling girl no ntimi mfa no memetena ware ase ema no nye yie enu nti na obi wo ho no mu a wo kwa abonten a na nso so wo ye den a wo ye de obafie ema bi wo timi dwen hu no se opon de mi ye nyina krampo no mfa so obi anye den eni so ema me enti na mensa memetena eye me ye enje nti hu wo fie etoto a eno ene ba eye be ma no wo ye den woka opon nsem oni obedi wo abonten nyina no so na nisa nso so ye den eka eye eden e wo fie no nti dodo na hu ne se de ekoso no se wo fro se ebeha wo mo adwumadie ne eyi a one ne kunu ntenase na wo mo enhwe na wo mo nka wo mo ensem se no kuro bi wo mo mugidi ye se be ma de wo de no defe no a wo bebie eye enioma bisu na ne achia anade enkoye no wo matimi atene eye eno na so se eye one of those enioma ne bia bongo ideas one do ye just to destroy someone on the fame will be kekede a ene wo mo nhwe na wo mo nteki eye ne on e wo ho no ne commenter ebinum e de e baye wo share eye the length at which are bongo ideas or go with these celebrities wo meyi all the time what issues with them e dey nsema to abonten e dey form both private business and everything na say na wo so hu no esi efa wo a anamonto ben e na wo betu wu nnua bi nso so afuto ben e na wo de be man adwenche no emra e wo comment section ho emfa emman that's ne yebesan e di ehia ebe makram